Kabuye Akagara official yagiye aho yerekeje niho kuko turabizi neza ko icama ni nkaho ibintu zakomeye Akagara official uyu mwanya tuvugana, Kabuye Akagara official uyu munsi tuvugana akaba atari muri Nairobi. Umva rero amakuru ngaya uko bimeze, uko byagenze. Mungu bariki kugatorero TV, uhe imbaraga abakorera kugatorero TV, abayishigikira bose isi yose abantu bamenye kandi bakunde kugatorero TV, kugatorero TV. Kabuye yaraje mu rugo rwe aratondaye ibikapu aratekera. Mu makuru twamaze kumenya twatohoje hafi imbone zacu zatubwiye ko Kabuye Akagara official uyu munsi tuvugana akaba atari muri Nairobi. Yes, kuko mubibona muri screen zanyu tugiye kuganira kuri uyu mugabo ho gatoya tubabwire urugenzi rwe kuko rwagenze. Ndabasuhuje mwewe mwese aho muherereye, abari muri Kongo mu Minembwe ndabasuhuje cyane ngo mugire icumweru cyiza. Uyu munsi wa none ndashima Imana yuko Minembwe bafite ibyishimo byinshi kandi ko bagiye kugira igitaramo cyiza. Ndabasuhuje cyane mwewe mwese abakunzi bo Kugatorero TV, dugusaba ngo kanda subscribe, share, like and comment, hanyuma dukomeze tubane namwe. Uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri uyu mugabo wavuze ko ari Akagara. Uyu mugabo yavuze ko we ari Akagara, aruhe afungura cano ayita ngo ni Akagara official. Uyu munsi tuvugana Kabuye ntabwo abarizwa Nairobi. Kabuye yafashe urugenzi ntituramenya aho yerekeje, ariko bivugwa ko Kabuye yaba yaragiye, nubwo bavuganaga na Kongoro akaba yavuze ko yarasanze Kongoro, ariko Kongoro muri iki gitondo tuvugana cyangwa se muri uyu munsi tuvugana nuko Kongoro yafatiwe ku kibuga ca Indwi ashaka gucika. Kabuye habaye ku munsi wo kuwa gatanu aragenda mu rugo iwe, kuko nk'ibisanzwe ntabwo yakunzaga kuhaba cyane, yakundaga kuzerera hirya no hino. Murabizi ko abagabo akenshi batumvikana n'abagore babo. Aba bagabo akenshi ntabwo bakunze kumvikana n'imiryango yabo kuzo baza bakora cyangwa se kuzo baza bavuga, dore ko nta nabyo baza bakora, nta mirimo nimwe tubaziho usibye ubugambane, usibye kurarikira inyungu zabo. Kabuye yaragiye ashike mu rugo asanga harafunze, abana bari bari ku ishuri, umudamu we yagiye mu kazi k'ibisanzwe dore ko ari we uzukora. Kabuye aragenda ku muturanyi niho bazasiga urufunguzo, ahageze afata urufunguzo araza afata ibikapu bye bibiri, afata imyenda yiwe yose, buri kimwe cyose aragifata, arangije arasohoka. Ageze munsi basanga ahurana na kiyateka cyangwa se nyirinzu. Bamaze guhurana avuga ko iwe yimutse, dore ko bagira n'ubugome, abwira ko nyirinzu ko yimutse. Ibaza ngo se Kabuye yerekeje he, yagiye he mu gihe yaje ku manywa mudamu we adahari? Amakuru yose turayafite, ariko tiyagira ikibazo ko bashobora kugira ikibazo ku mugore we wasigaye. Amaze kugenda aragenda titwamenyaga iyo yerekeje. Guhera iki gitondo cyangwa se guhera no munsi wa none bivuga ko Kabuye yaba yasanze abazalendo. Ndibaza nti nawe wibaze ati abazalendo ko batsinzwe. Dufite amakuru ngaya uko bimeze. Akagara official, nivuga Akagara official muramenya kuko ni Kabuye wakoreraga ku kinyamakuru cyitwa ngo Akagara official. Yaratuye Kasarani mu mujyi wa Nairobi aho bita Kasarani. Kabuye agiye gusura kandi gusanga Munigantama yaba ari hehe? Munigantama nawe ubwe aricuza icyatumye ava muri Amerika. Kongoro nawe ubwe aricuza icyatumye aja muri biriya bintu byo kugambana bene wabo. Ubu nyine Minembwe bakaba buzuye
ibyishimo n'umunezero. Bivuga ko Nairobi utugara twose dutangiye guhunga. Nairobi ni kimwe mu gihugu kigira abagwanashaka, haba mu buryo bw'ubutabazi, haba no mu buryo bwo gutanga amafaranga. Iki gihugu cya Nairobi turabashimira cyane, muri abantu b'ingenzi, muri abantu bakomeye mu bwoko bwacu. Nshuti bavandimwe mukurikiye ku Gatorero TV, reka tubabwire mu mukande subscribe, share, like and comment. Tuzakomeza tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ariko nyuma yo gukubitwa kwa Rutare Espoir, uyu munsi wa none Kabuye birashoboka kuba yagize ubwoba n'ihungabana, dore ko nta n'umutima bagira, akaba yahunze. Uwahunze Nairobi azashobora kwitanga amadubu n'intare ku rugamba, cyangwa se yaba yasanze bangarura iyo bagiye. Eka tubihanga amaso. Ariko iki gitondo tuvugana, cyangwa se uyu munsi tuvugana, nuko Kabuye yaba yatorotse, yaba yahunze Nairobi, yaba yahunze ibyo azavuga, azize ibyo avuga ku bwoko, atuka bamwe mu bayobozi barimo Afande Rugabo, barimo General Sultan Makenga, barimo Afande wacu Charles Matama. Icoco nikaco azize. Ubu tuvugana yataye umuryango, kimwe n'abandi bose bagiye bata imiryango bakaja kugambanira ubwoko. Official Kabuye, Akagara Official yagiye aho yerekeje niho kuko turabizi neza ko icama ni nka ibintu zakomeye. Tubibutse ko Afande yasize atubwiye ko hari bamwe bazahunga amahoro. Kabuye yaba abaye umwe mu guhunga amahoro ari mu Minembwe, cyangwa se hari abandi bagiye gukurikiraho. Reka tubitege amaso. Uyu munsi tuvugana akaba atari muri Nairobi. Umuntu yakwibaza ngo se Kabuye yerekeje he, yagiye he? Turasuhuza abasaza n'abakecuru b'imisozi miremire, aho nta handi ni iwacu Murenge, mukomeze murindwe n'Imana. Turasuhuza abasore birwanaho, abarwanashaka, amadubu, intare za Sarambwe, pole na kazi, kude chapeau ku mirimo mukomeje gukora, ko murabikora neza, ko muraramya neza, muri mu mwuka wose, mu mavuta yayandi ya moto. Dusuhuza abayobozi ba AFC M23 twirwaneho, mukomeze murindwe n'Imana. Tubasabiye imigisha iva ku Mana, niyo tubatuyeho. Abayobozi bacu turabubaha, muri ab'agaciro, muri ab'ingenzi ku bwoko, muri ab'ingenzi kuri buri wese wifuza amahoro. Hanyuma rero Imana yo mu ijuru ikomeze ibatuzigamire, ngo mukomeze murindwe n'Imana. Turabakunda, mwarakoze, mwagize neza. Ntaco twabona twobitura, ariko Imana mwakoreye izabaduhera umugisha. Turasuhuza abasore bose bahagaze ku itariki 19. Yabivuze neza nyakubahwa Maître Moise, yabivuze ngo umunsi wo kuwa gatanu, izi tariki 19, umunsi wo kuwa gatanu tuzawushakireho ikindi kintu gikomeye tuzaza tukora. N'urwibutso rukomeye ku bantu bo mu Minembwe, ku Banyamurenge, abirwana, abumva kuko kwigwanaho ari ingenzi, ari iby'agaciro. Utigwanyeho ntaco wageraho, tugatega ijosi ngo baguteme. Amadubu wote duniani wabariki katika maisha yao na katika kazi zao za kila siku. Wape afya, amani na hekima, wape neema na mafanikio, walinde popote walipo na uunganishe katika upendo wako. Amadubu wote duniani Mungu awabariki. Amadubu wote duniani Mungu awalinde kwa amani, kwa umoja, kwa upendo wa Kristo. Tumeona wema wako Bwana katika kila hatua ya maisha yetu. Tumeona mkono wako ukituinua wakati kwa changamoto. Leo tunasimama mbele zako kwa mioyo iliyojaa shukrani kwa kila baraka uliotupa. Tunakurudishia sifa na utukufu. Asante Mungu.
Asante Mungu kwa kutubariki. Umetutunza kwa rehema zako. Umetuongoza kwa mkono wako. Mulenge ni urithi wetu na zawadi kutoka kwako.